Real baba khatwa umrena ari le mo dibabeleng tsa rena ke na le mangwala a mabedi la mathomo le mo ke ya mmoledi chapter 7 verse 80 le lengwe le mo bukeng John 16 verse 7 tlhaka 15 then mo mmoledi re tlo ya mo chapter 7 mmoledi le fela le ba ke mo Ecclesia 7 verse 8 then re tle re bale gape le John 16 verse 7 tlhaka verse 15. Amen. Yona le kweditse Muleli chapter 7 verse 8 Petero ya taba e phala mathomo a yona mogoteledi o phala moipotsi. Amen. Re tlo bala John 16 go mothomo a re dire so a re tse madula rena bana ba modimo ka bala John 16. Amen. I don't know thoma ka lengwe le ba di mo lo. Amen. Hallelujah. Bebele mo lengwe la moledi mo ere mathoma a taba a phala ke mafelelo a taba. Amen. Hallelujah. Most going better is the end of a thing than the beginning thereof. Amen. Jwale bebele le ka go bontsha re ntse le nngwe e bontsha e kaone kudu ge ya go mafelelong a yona. Because it's a maileleto la yona ka moka le lefeleletse jwale e bonagala se bentse so ntse be sona. Amen. Amen. Mara jwale re tlola pele molaetsa ka molaetsa le wa rena wa the rising of a mighty nation. Amen. Mo part 7 bana ba modimo a re boleleng ka God's leadership in the last days boeteledi pele ba modimo mo metlheng ya bofelo. Jwale stiri ba wa ka le tla modimo re modimo o etella batho ba ga pele ka moya wa mo dinakong ka moka o thoma gale modimo na ntse a shimisha moya kona o bo dira ditiragalo tse ka moka tsona go ka ba le prophet a no tswelela ka boyena o roma ke moya gore a tla bolele batho go ka tswelela khoshi le yona e ka ba ka la moya o dumeletse taba eo. So le bophelo ba motho ba letšatši le letšatši batho ba gale ba borapedi go tšale le bona ne ba isha ke moya modimo go tlhonofatsa. Jwale mara ntwe ke ratang gore bibele re pheletšo ya taba mo taba e felela gone ke gone mo bankaone bale o thoma mola modimo a tella batho pele go morago ka moya o mokgetho boeteledi pele mo modimo a botliša mo metlhe ya bofelo bo kaone kudu ke ra re maatla a bona a dira dilo ka moka because mo tsamayo ya nako modimo na fela a dira dilo a le ka go bontšha ka ditshwantsho mara mo nako ya rena a sa bontšha ka ditshwantsho o etelela kereke pele gore e mo se bantšana le tshwana ko mathomong. So re bolela ka maatla a feleletseng a moya o mokgetho a operate mo kerekeng. That's why le kwa ke bolela ka God's leadership in the last days, because in the last days ke mo go leng bokaone ba leadership ya moya o mokgetho go feta dinako ka moka. And then ke mo le re tlo bona re tlo gona go tshwara gore ge batho ba dinako dingwe ba ka go etella pele ke moya o mokgetho ke na re ka bolelang kudu go bolela ka go etella pele ke moya o mokgetho go feta bona because ye modimo a direla yona bana ba modimo a re le di mo se tshwantsheng sa ntho le ka go pola gore mo tlhanga modimo bolela go na le dikhudugo tse tharo tse kgolo 3 major exoduses gore mo Bible o re ya mathomo ke ge bana ba Israele ba ntshiwa ka mo lefatsheng la Peter ba isiwa ko lefatsheng la Kanana ke khudugo ntwe ke go tswa ka ra ntwe nngwe modimo a lidela batho ene ntwe modimo a dira e be a major thing gore ya ba e kgolo ya ba le tirelo tsa go itlhatsela gore ntwe ke e kgolo. Amen. Ka metlholo le dingwe ke dintsi ya ba ke the first exodus mo ka modimo o re modimo mo la ntsha setšhaba ka ra setšhaba se sengwe a ba ntsha ka ra naga ya tlhago a ba ntsha ka la naga ye nngwe ba lefatshe la tlhago la Peter a ba isha mo lefatsheng la tlhago la Kanana e le modimo le ka go bontšha le ya bobedi khudugo ba exodus e diregile ge modimo a ntšha borapedi ka mara borapedi a ntšha kereke ya go dumela mo Jesu Kriste ka mara thuto ya sejuta ya molao gore batho nna ba dula ba phela ka molao o se ke wa dira jwang ge mosadi a be le ge ngwana o dula gae kgwedi tse kae monna se ka ba le tedi ge le moporista a be le tedi ke re nke ba jo re le mo bothateng mara bibele e pušeletšo ka moka tsona a o tlo kry-a re ka gole man ka malebi so letšeo ka moka di tlogile morena o bone ditšela tša go rapela ka ditlhabelo le di bona tšena o bolaya kwana o dirang go nwa le Jesu Kriste o tlile a ntšha batho ka ra mokgwa ola a ba tlisa ka ra go rapela ka tumelo e seng ka mediro
ke bolele kwana yes na mosodi modimo a re fa kwana gore a ntse maitikelo a motho o ka se re kitile le kwana jwa modimo yena sa re fule kwana o ka se re ka dira se ka dira se re pholoso modimo yena tlisha pholoso ba mo ba ntsha mokuta wa borapedi ka ara borapedi bo bongwe then aga kereke I will build my church. And kereke ya thoma ka letla Pentecoste ge modimo a etela pele mo metleng ya bofelo modimo o ile gape o tlontša monyalo o tlontša kereke ka ra kereke o tlontša a bride out of a church bale a re sa balwa a re sa dira dilo kwa ka mokgwa wa marapedi di set up tsa dikereke no yeo nako ya bona e fetile go tlile nako e le gore batho ba sentse ba tšea gape ke leadership ya moya la tshwara bana ba modimo so re go ile gore modimo go mathomong go bala from Genesis 1 bibele re modimo di le godimo le lefatshe be le go belane business bopego then go dimo ga le ga lefatshe go le metsi then go na le moya wa modimo go from day 1 moya wa modimo o bentse le gore so taba ya Holy Ghost a taba entswa ha wa modimo ga le ntse le gala a tšea moya wa asa esimo moya mo ga tsa so le go no dira dilo mo batho no le mo before go ba le motho modimo ba ntse a beile moya wa mo lefatshe so grass ka la tla mo mkhatlo no bereka fela mo batho ba o tšhintše le tšidintšhu good because tabe modimo na e bolela le tšula modimo le bolela ka moya mokgetho ke kra o le bolela gore a go belese moya mokgetho e bolela o tšea le tšulela o le tšweletse go re se dire kwišelo moya mokgetho ke nga se ile ya go lo fa ba redi dithero ba re bruso jo ba kopane le moya mokgetho ka mokgwa bolela ka mo profeta mama o ne poliso jo ba le moya mokgetho wa go bereka fela mo leveleo o dira lo tšidintšhu go feta ka mokgwa ka go nagana ka ka re go lebelela a go bontšhe nna go mo moya mokgethwa re no itse o ya mo morapeding fela mo mokristeng fela moya modimo o rometse gore o tlo monitere lefelo le ka moka la e tshwara bana ba modimo and then moya mokgethwa ke ona o modimo a lebelelang dilo ka ona ge le bala mo bibleng a ke lefe setshwantsho sa science wa ka batho ba science ba ile ba lemoga gore o kgone go bolela le motho a kere e be re bolela ka go bona motho a le mola o tswa le tula le ka mo fitlhela batho mo le mo re ntwe ke engwe ba bona no motho o mo khwetsa se kgauswi le wena o nyaka o kre ntwe ya go ya kwa le go batho ba o dira mathale a di phone o kra se no pick up phone le yana khwetse le thale le leng ka mola a khwetse wire ba le mo mara ya sokola go le ntwitse le re e tlhakantse le tšeka moka bitšhini rona o na le moya moya o le mo o kwa wa bona re no a re tlole go aga dilo re yo shumisha ntwe e kopantse ka re go le mo o hema moya le o la ka go hema moya a re shumishe moya wa no go re bole ka no ba tla ka cell phone ya tshwara ga go le ntwe mo le e common mo gona o tsara le le tlhabang mo ke le tlhabang mafelo a ka moka Africa ka moka ba le kwa ba le tlhabile ba ra jetle le teng so o ka ba le ntwe ngo ka go e dira o ka gona go ja plan o shumisha le jetle matlhase di ona a ba fitlhelele ba o ka bereka jwale bebe ba dilo tse di agile ba le moya modimo o alamela lefatshe ka moka and then o ka mo le ge le ruta thuto ya nnete ya modimo mo le go ngo ba sentse ba e ruta go botlhokwa ba re ba mo batho go re risha nnete go kae hao gore ge modimo a bereka mo gore modimo o romela motho mo nakong o rometse mo profeta ga a feta o romela mo profeta le ntšholela le tsamaile laya ka di-tape le ka dibuka lefatshe ka moka now interpretation ya lentšholeo a e tlo ba rona moruti mang o kgona go bala bosigo ka moka moya wa modimo o swantse gore ge preachere ngwe e balakwa o e utlwelele se ka tla rara dilo tše dingwe le ka motho kwele gore batho ba swantse ba rere the same gospel ka baka la ke moya wa modimo o dirang nthoeng now go bala mo lengwalo la Genesis chapter 6 bibele e re ge batho ba thoma go senya lefatsheng modimo a re moya wa ka o ka se tlhole o strive le batho because ya bontšha re moya wa modimo a sa o tulela fela batho gore modimo o fela ka moya go kgona go enforce dilo gore batho ba tsamaya le ise ba go rapela le lena moya wa modimo o kgona go ba gapeletša go dira dilo o ba gapeletse o sentse a dire so o sentse a dire ka mokgwa mara modimo ge a bona batho a ba sa dumela bibele a re moya wa ka o ka se tle o bereka go katana le batho a re motho Noa o re batho a ba tlogela sa ba gaeta ka moya wa gago then moya mokgethwa ona ka bona le go le bontšha o šoma jwang ka re ge re tlo ba under leadership ya moya mokgethwa batho ba se ka nagana gore o senye o lore something o ko voice ke another form a o bereke ka mokgwa o fela so ge moya modimo o tsamaya mo dinakong o šoma ka baprofeta bona moprofeta o bontšhiwa mosadi a ima
kharebe ima Isaiah o bontshiwa ke moya gore kharebe itlo ima then wa bolela ka moya ga ke tlo bolela ka moya ka bela dilo jwale ile ka moya mara je tle kharebe ima ilo ima ka mogomo yena moya mokgetho a di gona go bolela fela bebele morongwa a fitlha tsa bolela le Maria le di ka se taba tsa gona di gona bjang ke sa tsebe monna le go le yena moya mokgetho o tlo go kamela so jwale moya mokgetho a sa bolela jwale o ile go bopa motho moya mokgetho a isa ile go bolela le Maria ya Maria a isa le ya polela ke ya o yo bopa ngwana mo Maria amen motho wa o felela a bopega ka mara e se ene ka moya o mokgetho go re ka moya mokgetho o se ka no ja ke ntwe mo kre e go shikinya dithoso wa tsewa go kwa electric tsa mamela awa bo mokgetho can do far beyond that bo mokgetho gona go bopa sele se se go mo ya that's one na go le go 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 why go se re bele moya mokgetho and then leadership ye modimo a kitse mo metleng ya go felo tsa majwa ya tshwara bana ba modimo and then mo metleng ya Pentecost gape bibele e re ne ba ke tswaleletse ba le ka mo upper room because na ba kwele re ba juta ba le ba o bola Jesu ba kwele re ba le ba rapela le Jesu ba ke tswaleletse ka molaile ba ganyaka gore ka re feditse ka moruti wa bona ile ka re ba kwetse 1-1 jole ba ditimo ba ke tswalele re ba fetsa ke tswalelele bana ba modimo ba tshugile moya mokgetho go theoga wa tšale tsho wa le latlhela golo ge o fetsa le latlhela golo wona self wa dire wa ba gapeletša ba bula menyako go moya mokgetho go gona go guide motho to that level ba bula menyako mola ke batho ba ne ba banyaka ba ba makalla re bana potsene ke ra banyaka shi ba o batla o tla ba tla le wena ba o pakela sokologa motho wa modimo gore Jerusalem ka moka ya chikinya because moya mokgetho mo tsere control la tsara bana ba modimo so re bola ka the leadership of God in the last days a re bolele ka go no rerelwa re bolela ka ntwe le personally go no grip o kwa bibele e bolela mo ngwala Peter ere banina ba khale ba modimo ne ba ishwa they spoke these things as they were moved amen ono muwa ke modimo ono modimo le go ntšha bibele re moya wa modimo wa tšea Jesu wa montšha wa moisa go thabeng go modimo o gona go tlabone re o dira physical things mo bathong gore Jesu no ra dutša no go je nga se sa dula moya modimo wa motšea e seng ena no kwa re ke betsa stroll a tšea ke modimo so re bolela ka go leader ke modimo a re bolela ka ntwe mo ino dula ka mo tlhaloganyong go ba ino dula mo di di recordiwa a wa re bolela ka something that can go right inside of you amen ge motho a tsentse a sokologe ngwana modimo ka motlela ka di-facts go botsa nnete tlo o palela o mmontšha mangwalo ka moka mmontšha le rong e le tla kokae ntle le moya modimo o tsene ka marapelo ya gago o tlhaba ka wena o tsene o sa motlhalosetša moya modimo o le o tlhaba ka mola amen go bala mo lengwe la ditiro chapter 10 o ile a re ga fitlha mola Simon Peter ka morago a bitswa a mo lapela Cornelius bibele e re o ile a sa tlhalosa gore go motho wa kolobedi tse se ja amogela mokgetho gore a sa re go tla le yona ka mangwalo mo mokgetho wa bona o tla tlhalosa mo mokgetho wa ba tsena e se ba kwisisa ke ge mo mokgetho wa ba tsena bibele re ga bona mo mokgetho wa tsena ba re tsela batho ba se ba di soba ke ba di mo mokgetho ke sa tlhalosa yo ba re ba kolobetse a ba butsa re ba le a go sa le mo isetseng yo ba re ke le kolobetse ba ne ka re mo mokgetho o shitsa ke tsile ka pele o dirile mmereko because mo mokgetho a se ntwela ya go rera ke bo bro gore ba le ka go le a ke motho le a ke moya amen le tsara bana ba modimo jale modimo ga a dida batho na le tsela tsa di shumisha amen bale re bolela ka go tloga from re bolela ka leadership ya metla ya bofelo a re bolela ka leadership ka mogwaro revelation ya go rutiwa no re bolela ka revelation modimo a go leadela into experiences personal experiences amen e seng fela ya go notla mo kerekeng wa rutiwa go tsamaya mo mokgetho wa la ka re kwa o rata go tlhalosa taba tša ona di se kgona no mo mokgetho o tswa le wena ka mo ya le wena ko gae o thuša go tima TV lao la tswara di ka mo mo mokgetho a berekang ka mara ga o sa mo dumelela o tla dira ba mara o tswa mo go wena alright re tlogele yo se ka ra le thuga jale ko Israele modimo ga ya ba leader bana ba mo le tlo le tlhoka thuso mo di-leveleng tse dintsi kudu ntwa mathomo-thomo ge moya mokgetho o fitlha mola kore modimo ke yana a latile mose bebele re ke a tumelo ge batswadi ba mose ge mose a tlo belego
ba fetele ngwana kwa maleba a se bona ba le ka go boloka mangwala gore modimo tumelo e tla ka go kwa go tswa lentswe la modimo mara moya wa modimo o swantse o tšee lentswe o tlishe conviction ka mara ba fitlha ngwana e le moya o fitlha ngwana ka bona le bona kwa ba botsisa morago gore mara botsebotse be le tsene ke ba tlo botsa re ene na re tsebe kana go ngwa tsa batho ra riska kono ba ile mo gore ntwe le be le risk mara re moya mokgatlo go dira a o nya go tseba wa e dira then ngwana a bolikiwa ka mara dikwena di be di ja go ja kwa nae mara ngwana sho di paletse go moja because modimo ka moya wa ga o ba sa ke preacher le wa go rasa sibia moya wa modimo la ka mo kweneng wa e botsa re mo a o imo ya go morao go modimo he can enforce yala bothata go rena go ka baka la tseo ya rena e limited rena le go tšea re busha moya mokgatlo o dira lo tše dintši gore o sokologe o e kwa lentswe la modimo o ka no tšea mantswe a o naana gore a o sokolo tsone verse la dira o sokolo tsamaya ka tsone go botsa mongwe o bone o di tla mo sokolola go botsa nete go tšea moya mokgatlo gore a o bontšhe gore you are wrong you are the type of leadership e re bolela mo metlheng ya bofelo ye le go nyaka the manifestation ponagalo e seng tlhaloso ba re ba gona ba se ba tswelele ba ka modimo no go nyaka ponagalo mara o ka se bonagala ntse le moya mokgethwa because bebele o swantse o tswalwe ke moya amen well taba ya o tswalwa se ntwa ya kgopolo ke ntwa nnete amen ge ba re ngwana o bele go ka moa ba lunagana mohlomongwe ka batla motho mo ona bele ge ba re tswalo leswa a ba bolele ka ge wena o kwele mangwala mantši ba bolela ka ntho e le gore e diragetse mo go wena it's a personal experience modimo a e dirileng and ge go tswala moya mokgatho go fa dikago tša gore kgona go tsamaya ka fatshe ga tswalo e ntshwa eo jole re khwetsele re bana ba modimo ge re ya kwa e repeta re lebelela mo Exodus ya mathomo tsa tlo bolela ka ye rena metlhakofelo le kushona modimo o re lidela ko kae ene ka mokgwamana ayo re lidela ko kerekeng wa tseba ya message o dira go feta mo ene a se rena ko re kereka message ya thome ba gona ka nna le wena a o ka tla Pentecost bo thoma kereka message wana go tseo rena re message wa metlhae kana go ya ba bangwe go bona le message go le batho ba o dimela message wa nako eo message ya se ntwe wentsho message no ba re molaetsa modimo nya ka lokwa jala ka se le label se ntiko ka nnete ke tabe modimo a itlisitseng batho ba ya mogela ke o se o ya mogela ka se ipitse message jalo o se ke o fi o iswe jala ge modimo a ya go repeta go itse batho ba bofilwe ka di level ka moka tša go fa motho gore ba bofile mo dipelong mo dikgopolong mo tlhagong ba bofile le melwane ba sa kgone go tswa ka harana gore ba satana ba bofile ka mekgwa ka moka ntho mathomo ye modimo ile a ba leader mo go yena gore a ba ntšhe ka mareo o ile a ba ntšhe ka fase ga unbelief yes pele a ba ntšha mo repete ba se a ba ntšhe ka fase ga unbelief gore ke leadership ye modimo a itlisitseng a ba ntšha ka fase ga unbelief a ba tlisa mo gore a ba ntšha ka fase ga moya wa ignorance a ba tlisa mo awareness gore mo ba phafukile ba na le temo ya go le more modimo gona a se ola wa go yo bolela ba re modimo wa Abrahama no ene gore a dire ntho bibele re ile mo la ka metlholo gore a tlishe presence ya now ba bantši re a bala of course the interpretation ke tše dintši ba bangwe ba ikutša gore metlholo ke ba sa dumeleng ba e badile mo bibele se ba ekwe e feleletse ka re go ka yo bala metlholo ye e dirilwe ko e repeta moša o le ga a bolele modimo lengwe la Exodus 4 modimo a raena re tsamaya moša ra ba ka sentumele go ba botša ka rena a re o ba botše gore o rumile ke modimo wa taka go bona modimo wa Abrahama wa Isaka le Jakobo a re ba ka se dumele ke moša botša modimo a re ba ka se tlo ba botša ge ba ka se dumele ke direng nna modimo a re right ka go bontše ge ba ka se dumele o dire dilo tše tšelo dithuto to unbelief go na le metlholo e beela bana ba Israele a se moša e dirile mo pele a Faro o ka di bala dikotlo tše lesome ka moka tsone ke moka mo moša ile a fitlha mo pele a Faro a tsentšha letsogo ka mo lepafeng a se ye e be se aga Faro eo ye ke tše pedi tše modimo mo file a re tšeo di direla bana ba Israele ge ba ka se kwe the voice of the first sign ba tlo kwa the voice of the second sign go na le di-sign tše modimo a di rometse gore a thube unbelief o le a vitla mola moša ba re monna šuo gore o kopane le modimo a eme mola ke nnete e ba na le tše ba ne le dipušoto a re modimo a lela o le ke le botse o na le sign tše pedi tšelo ka tsona o tlo kgona go le leader out of ignorance
o tlo le ntša ka gara boroko bo ba go se dumela modimo gona ka nnete a le tliše mo awareness a ba bontšhe letsogarashile a le tsentše ka molofafeng a le ntše ba hwetše lena le bolwetse ba boele morago ba tšhabe a re modimo wane o laole letsogo le laolwa le letlo fola a le bušetše a le ntše le fodile ba bone gore no letsogo la monno lale le ka seno itira so monno o ne le ntho e berekang le ena ba tswa mo mmatsamela ba mo tieletša gorena o reng a botse mara ya bare o bantšhitše ka gara nthwela ya boroko o ne le kgatelelo ye nngwe ye re na le yona ge re tloga ko marapeding a kere a re thwe morapele re tlamo ba bantši re na le moto mongwe wa borapedi re rapetše samuel re boditšwe ka modimo ko kae bangwe go fastiwa bangwe ba namele dithaba le direlo le tintši kudu mara reality ya modimo le sena yona ba bantši jale modimo swantse a re robe le botale jale ge re bolela ka leadership modimo swantse a go tee right ka ra kore ko mošimeng wa unbelief a o ntšhe before a tlo bolela le wena ditaba o swantse ba o kgona go dumela kare o tlo bolelo tse dintši that's why jesu kriste o dila re ga ba lebelela bona gore level ya batho ba ya go dumela dilo se theba right are ke na le tse dintši ka le go tšantša mara nka se le botse tsona e nyaka mo mokgetho a ka thube sentlha ga seng then a fetša a le lead kare tše ke di butseng tsona tše dintša tsona bile tlono di lebana o tla re ga tile a le gopotša so modimo le a re ga fika mo israele a hwetše gore a ba lead o thomile pele a bantšha ka moara unbelief ga a fetša go bantšha ka ara unbelief ya bona because wena bjale ka motho you must overcome your own unbelief kare gone le tse o dileng o di botswa tse dingwe dikwa di cositse unbelief ye nngwe ntšintšintši ka marang nako ngwe ka etse re wa dumela re go tla moleko o tla bona kore tla o tšitse o thoma kitima o ya kwala o ife dithitho o botsise gantsi ore modimo nyaka ke morapela ke ditšwa o kore o no nyaka mo di-coach mo di-spoken tse go nako wa brother brana mona a patlama gore na khunama kore wa ke gore bjale gone ne o mo bothateng kore wa nyaka kare a o sho o kwa ho eme bjang you must overcome your own unbelief bjale gone le ntho e sentse o lead ka mogare a re bole ka selo se ka montle ka mogare gare le bana ba Israele modimo na ba dira ka mo gore ba tla ba kgona go dumela le tšhomoša di bolela di na le mongwa tsona se tša moše e ba se a ba ntse mo lebela ntwe mo le mo moša ka e bolelang ba tlo e dumela jwale modimo a ba ntse ka ra level ya ignorance ba tlisha mo awareness jwale ga bona o ba tlishe mo level ya gore ba kgona go tseba go na le modimo jwale o ba ntse ka ra unbelief jwale a se gore a ba ntse ka ra repeat jwale go tšelo e tseng ka direction bona ba dumela wa sa dumele go ba ntse ke faro jwale modimo se ke a yo wa ba folla mo faro jwale ba se ne tsele mo go convince faro bona ba convince modimo o ona faro a convince jwale modimo se a ba lead out a ya go faro kwa go ba dikoto tse le sone tse lo dile tse dira faro a be mark kura dile fast a dile fast al monna lo ranga alla ba yo mo kwalla al mo shoya ka inuma mo je ja so sina ka lo ntwela ke le so gore a be tshilo wa o kwala it was a leadership e thuba di diketa le tse di tshwereng bana ba Israele mo le o ba le dile out of unbelief o ba fa deliverance ya ntho e ba tshwereng ge a fetša go bantšha ka moo bjale ya ba direction a ba itseng faro re tsamayang le bona ba dumela go tsamaya mara go iwa ka modimo a boa gape ka pilera mollo a ba fa direction where to go ge ba sene ba khutše pillar of fire ya ema then after seno emanyana moraonyana e tswela pele ba emele kore e ba fa kore ka ra dilo ka moka tša bophelo mara o tsore mafelelo o ba nyaka ka marakana ge o tle ba rakana le modimo a re lefase se leweng le gona mo ya ile a tshwana gore a ba lead to their places lefase le lebetšwe juta le lebetšwe mang le lebetšwe mang kore leadership ya modimo a e faith le a tshwara bana ba modimo kore gona dilo tše dintše di go bofile tše di wena mong self a o tsebo nna o bofilwe ke di-superstition ke marapedi a gale ko se tshepe batho kore o ka le motho botse mara o tafile mara jale mo nyaka re tlhokomela kare nkere go le ba ile ba go shaetša ko morago bo marapeding or somewhere batho ba no ba tshepile ba go shaeditse ba o tla mo jale re bana ba modimo e tlang a re direng all night prayer wana ana roba ba tšhaba pefo a mpe mo o tla ya kwa wa hwetša o le tee kore a o re tshepe mo gore nyaka letšatši le tlhabile ge re service ka 9 mo ke fika mara re ka re bana ba modimo service ka 10 o tlo re a ba se hwetše motho kore wa bona rona o sa na le mathata o tšhogile kore you are bound
mara se rena re ile re ka se tla nna re yatla wena ka mogopolo o sa bo file jwale modimo sontse a o bofolle bana ba modimo ene mola modimo mola ba re o ba leadile ba khotele go na le diding gape ka mogare tse modimo se a ba leadile mo tsona go bala mo lengwe la Deuteronomy chapter 8 mosho wa ba botsa ore modimo wa lena o ile a le tsia tsamaisha mo leshokeng a le pusha tlala a disha le mo go sena le metsi gore a le try a tla le tore ka mara go na le mola ba le mo tseleng ya go ya go le fase le modimo a le bolela bjale a ba sa le ka ga faro mara ba sa tlhoka leadership because ba tsamaya leeto le la modimo ka botala we modimo sontse a traine the inward man bjale ene o mo traina ka meliko gore dilo ka moka di eme di ritsi o iputso mara gona mo thuso tlo tswa go kae a ba tsamaisha mo le gana tse mo sene thuso ya selo a ona shopo a ona silo go jile ke ka baka la tumelo a ona wa di bila ona ka mo tsara mo mashimo a ona mashimo gore o yetsa dileo ke ge modimo ka di o isa borotho go itswa le modimo otherwise o ka se jene jwale e be go tša gore a ba le ka go ba instile gore a le ka go tsentšha taba ya modimo motho a phele ka bogobe fela ba ba ntšana ka mo le ka felela ke mebereko ka tara bona ntho engwe sete ke ra ba bantši ka le ka tlala thoma gore bontšha motlholo o mongwe o kry dilo file ba re le ko kae so ba re boburu ba tseba ke sa maketa alright le tsora bana ba morete jale ke no ra modimo go na le ja tsamaisha ka mara tsona re tsegedile bale ge re tla mo metleng ya bofelo bana ba modimo ke nya gore bale modimo o tsamaisha mo mafelong a mabedi o tsamaisha mo lefelo la tlhago a re tsamaisha le ka mo semoyeng gore bana ba Israele ba paletse go fitla lefaseng la la Kanana izinga ba kana e be le gola ka mo mothala modimo bo ntse e ba sheteletse ke bo 8 to 10 days mara ntwe ba palise gore lefase lona physically be le gaushi mara motho wa bona wa ka mogare o ba se ready gore dilo tse di gona go ba gaushi kudu mo tlhago mara go dilo ka se moya dilo tse dingwe tse o swantse qualify go tsena mo tsona a o yo tsena mo tsona ka baka la o fitlile mo servicing le tsara bana ba modimo o swantse o be ready for ka connect dilo tse ke re ba le mo ngwa la John chapter 16 le la dira le tlogela re bontshe ntwe modimo a dira weteledi pele bo modimo a bonyakang a utisha mo kerekeng mo ngwana modimo swantse go jore re leaderwa ka rae John chapter 16 verse 7 to verse 15 bana mamre eli kuje ibala kam khaw umi ke le boja tero jo ekere wale fula re tloga bane re ke sa tloge moledi ya ba fitlo le fela re ke ya ikomoroma ata ole umi yena iko re a tlile a tlolele motša lefase se le go sebi le toko le katlolo o tlolele motša ge sebi e le go sintumele o tlolele motša se e le go toko gobane ke ya go tate le ka se tlwele mpora o tlolele motša se e le go katlolo gobane mmuši wa lefase leno o a tlhotswe ke sana le tše ntši go le botša fela ge le bjale le ka se kgone go di solwana motla o tlile moya wa theretšo o tlo le sepediša tsela ya theretšo moka gobane a ka se ke a bolela tša gagwe o tlo bolela se a se kulego a tlo le tsebiša tše di tlogotla ke yena a tlo go mpa letlago gobane o tlo tea go tše di lego go nna a tsebiša boledi tsohle tše tate a nago le tsona ke tlaka ke ka baka leo ke itšego o tlo tea go tše di lego go nna a le tsebiša. Amen. Amen. Bana ba modimo Jesu Kriste wa bolela rona mo metleng ya bofelo ba he a robela mo mokgetho o swantse mo mokgetho o dire letse tharo. Hallelujah. Ka o tla mo kerekeng o swantse o dire letse tharo. Amen. O swantse o sole lefase o re ke tlo le romela a le ka dijo tsa tsamaya go le wa mputso ya kae ka baka la shije le tshwenyegile mara ke tlo romela mo mokgetho a tla go lena ge a tlile mo go lena ka letse o di dira le mo go lena o tlo phubela lefase na sebekeng. Amen. Ga be tlo bontsha lefase sebekeng a ba bontsha toko keng a ba bontsha ka tlhelo ke ba dilo tse re di dilo mo tsona bana ba modimo ke revelation le dilo tse tharo. Amen. Yeah.
ke se modimo a re leadela mo sona gore ka rena a tla bontse lefatshe what is sin. Batho ba bantši that's why o bona batho ba bantši ba golotse ba a re sebe ka bana ba sa ntumele batho ba bantši tša sebe ko tsuba dilo tšeo ka moka mara ge o e tla molaetša wa nako o tlile wa bontšha sebe a se dilo tšeo. Yes. That's why batho ba bantši ba lena ka kry le lebeletšwa ko ke se se bitswa ke phološo mara di-elements tše dintši unbelieve di ditswana ka mo. Because sin a se action ye nngwe o e dirang. Action ye o e dirang mo tlhagong ke kenyo ya sebe ke ntho e ke condition ka maara motho ya go se dumele ntho e modimo a e bolela ge bebele e bolela e re basadi ba lena a ba apare ga botse wa jea tšhono. Ge mosadi a palela ke go apara botse that woman o tletse ka unbelief. Wa bona batho ba bantši ba kgona go tšea le yona bibele ba re Jesu ka mo pelong mara nna re a tsebora ga gona ka baka la gore ge nkebe a le ka mo pelong nkebe di-fruits a di-believe tša go se kgone go apara di bonala di seo. Jwale motho o dula mola ka unbelieve mmamoruti goba moruti a ke tsebe tše ba leng tšona mara ba rera mola sa mathomo le lengwe le sa ba dumelele go rera. Jwale lentswe la modimo sa mathomothomo ge le moya mokgetho a tli o swantse a bontšhe lefatshe gore unbelieve ke eng. Unbelieve ko se dumela modimo go felelela. Jale ge re bolela so ke tshepa gore ge e le gore o dumela o leader ke moya modimo ntho engwe le engwe e modimo a e boletseng ye o sa e dumeleng o ba unbeliever mo yona. Jale o ka no lebelela le tšeo di tsebang le tšeo di kwele le tšeo di baletsweng le tšeo di reretsweng o lebelele o na ke ke kae tšeo tsa mo di bela ka thoko. On that point you are an unbeliever. Yes. Amen. Kore o balwa le di-unbelievers a go botlhokwa re go bone go tsuba goba o nwa ntho nngwe sore mo unbelievers no go no ganekana le modimo on that one. Yes. ntho e go dira an unbeliever ye feleletseng. Jesu Kriste a re moya mokgetho ga tlile o swantse o tlo o bontšhe batho gore unbelieve keng and ka baka la a se ba ntumele ba bantši a se ba kgone go dumela gore Jesu Kriste ke yena botlalo ba Old Testament. Ge bana ba Iseraele ne ba lebelela motho a ne le molato wa o dirileng o ba swantse a tlo dira setlhabelo. Jesu Kriste o tšere nna lekola ka moka wa go ba setlhabelo because ke yena a tlileng a ba yena tlhatso ya go tlhatswa dibe tša rena a di tlhatswa wa go felela kore bana ba modimo ka mokgwa Jesu a tlhatswang ka ona ge o ka kwa gore o tlhatswa jwang. A se tšela tša go tlhatswa sebe sa gona sa ema mola bebele re o se tlhatswa gore se se tsaba gaufi le motho. Jale ge motho a ka tseba gore go dumela Jesu Kriste ke bebele re faith go dumela is a gift. Wa tseba gift ke ntho e jwang? Gift ke ntho ela o bela go sena yona ge re bolela ka gift tša tlhago tše tša rena tša physical kore o no ba motho ke tsamaela o mongwe a tswelela mo wena le ngwanešo kološi it's a gift ke ntho bo sena le yona wa e fiwa and as much as e tlišiwa mo go wena e ra re ka kgona go tšeiwa mo wena le swantse le buša gift ke ntho ya mohutamang kore ka mo sengweng dilo tše ntše mo rena gift ke bokgoni mo tlhagong go tša motho a filwe bokgoni ba go opela ba go dira eng tše motho a ka ba di kgona. That thing ka mo sengweng go kaya is a movable thing ke ntho e ka kgona go moviwa because e bo sena yona modimo a e tliša. Yes sir. That is why le kgwetša batho ba ba go tseba spiritual side of things o ka ba re no mamang o tšeetse mang mpho kore go gana re ka se mo tšeele wa ka se mo tšeele a ke ntho e ba sena yona e fiwa ke ntho e le gore e sena kore ke ntho e le gore ke selo se o se fiwang o fiwa selo se in the spiritual go sa tlhokomele ntho o mongwe o kgona go tla a tlo e tšea ntho a e tloša mo wena mo a e tšea a yo beya mo wa mo nyakang kare it's a movable thing. Le tshwara right jale bebele e bolela gore go na le kore Jesu Kriste ntho e tletseng moya mokgetho sa mathomothomo o swantse o tlo o bontšhe batho power ya Jesu Kriste ke eng go tla ga Jesu Kriste go mina eng mo bathong go lebalela dibe mo le o ka sa kgona go boela ka ratelo kore o ka se lo phulišwa mamotla wa fela o ya o bua ka marasibe ntho ya bontšha a e se o tsebe gore a o se o tulele o na phološo ke that is why ngwana ba Roma rena ba re khwile ka thoko ya dibe re ka bona la jwang re le go sebeng kore once o amola Jesu Kriste ka tsela ye Bibele e mmolela ka ona a gona gore o ka boela gape ka marasibe because
taba modimo ga a dira taba o a e fetsa mara e di wena o e leka ka kgopolo ya gago o tlo e amogela ngwaneso wa ba kwa re Jesu ka motshwara nnete o sa motshwere distance nyana o tla o motlogela mara ge e le yena ka power ya hae ge a ka dira mmereko ka mara a gago a go botlhokwa ba o tšhitla kore ntho ya go ropa o fela o sega dikhona e ka se kgonagale because modimo ga a phološa a yo ba taba ya mantso go na le selo se a se ntšhang ka mara literally wa se ntšha motšhenola wa o fetla sebe ke ntho e mo e tswelela e dula ka gara motho then ge o amogela taba ya phološo Jesu o ntšha selo sela sa go huduwa sebe o a se ntšha o tlhatswa lefelo le la ka moka o kgona jwang go tswela pele ka gara sebe because a o sa ne ntho ya o dira sebe ka marago bibele ge motho a tswetse ke modimo ga a kgone go dira sebe because eo ya modimo bale moya mokgetho o swantse o tlisa bana ba modimo mo temogo ya gore ge ka nnete rona le moya mokgetho o tlo bona dilo tse dingwe tse e seng go dula gausi le batho ba ba phološitšweng then sa bobedi ore o tlo ba le mošatoko because ke ya go tate moya mokgetho wa go o tlile bana ba modimo o swantse o bontšhe batho purpose ya rona go tsamaya ga Jesu Kriste go mina eng e le ba bontši ba notse ba Jesu Kriste a ile le godimong ba mo emetse mothaboa mara go a ka lentswe la modimo a e jwalo no Jesu Kriste a hana o tsamela gore a yo no ba somewhere a eme wa tsa a emetse tloko e re second coming a bowe no go ne le ntho Jesu Kriste a reng ge ke ya go the Father to generator right power of righteousness lefatshe le a le tsebo ge ke tsamaya ke ya go tate ke yona taba ya righteousness bale ge Jesu Kriste a tloga bana ba modimo re ka bala mangwalo a mantšha ke lebelele gorena ke ya go keep now alright go bala gore Jesu Kriste o ile a re bibele ge mola ya mo la pisano e re modimo o ile ka fita gore a le moyeng a bolela ka Jesu Kriste a re morena o boletse le morena wa ka a re dula ka letsogong la ka le letona ke be ke dire manaba a gago bogato ba dinao tša gago so go na le an enemy ye e swantse e defeatiwe go na le lenaba le swantse le fenywe mara lenaba leo a le o fenywe mo level ye nna le wena re e bona Jesu Kriste o tšedile ka moka tša Satan a di paralyze mara Satan o sa roma in the spirit world jale bibele e re lengwalo le re dula mo my right hand ke be ke tšee nna ke tšee manaba a gago ke a bea ka fasa nao tša gago ge ke a beile ka fasa ga nao tša gago then o ka thoma go emelela jale ntho ke yona e be e dira righteousness batho ba bantši ba tsebile gore Jesu Kriste ntho a e duletseng o ba o ditšo ko ka ba ne tseba o samoe ka mo legodimo mara nna ke rena re tsebang gore Jesu Kriste a ke ba le mangwalo motlho mongwe e tla le thuša Luka 22 bjale bana ba modimo o ka se re under leadership ya moya mokgetho o sa kgone o tseba re sene keng o sa tsebe righteousness keng righteousness a se ge o thomile go tlogela dilo tše dingwe righteousness isn't based on you righteousness re bola ke e ithekileng ka modiro wa legodimo e seng ka baka la re mo lefase re kgonneng righteousness ke ntho e dirang ke maatla a modimo a generatang ka go tšea Jesu Kriste a tla mo go tate a leng gona ke ntho e le rutlo go ja ka mara message fela eo jale ge re bala ke le Luka 22 ne a re bale from verse 66 re tšhawa le yona brother Lesufi ka verse 70 yes wena ba le fo ke bala ka mokgwa ge o isa ba bagolo ba setšhaba le ba presita ba bagolo le ba mangwalo ba bokana ba mo iša lekgotleng la bona ba re re botse ge o le kerefite a fetola a re ge nka le botša le ka seke la dumela ge ke le botšiša a le fetole go tloga bjale morwa motho o tlo dula ka letsogong le letona la maatla a modimo botlhe ba re a ore o morwa wa modimo Jesu a fetola a re le boletše gobane ke nna la ikwisa bana ba modimo go na le ntho engwe Jesu Kriste na le ka go ba botša yona ka metlha ba sa mokwe ba no ja re ga tsamaya o ne o tsamaela gore maybe tše dingwenyana o sa a ba botša re go tloga mo ke leng gona mo ka re bale wa tseba o tlo go bolawa a re go tloga mo ke leng gona se se šetse gore le tle le bone morwa motho
a ditse ka letsogo le matla la modimo because ke ntwe e tishang righteousness le tsebo re le mo re bona le buka e mo letsogo le letona go le godimo now Jesu Christ o le ka o tisha batho mo gopula re go le ntwe nngwe ya ile e dulelang go le godimo ene ke yona ntwe e dira batho ba lukafatso mo dilong ka moka amen well or I go to the Father because ge e fitlhe go taba ye ya righteousness ya go luka le modimo go le modimo a khwetsa o se wa molato yo dira mo sa mathomo o ile re ga tsamara ke tla re fitlhe go tate sa ina mathomo ke tlo le fa yona ke tlo le fa moya ke tla re fitlhe go tate ka le romela moya o halelela bele ba ditse mola aba tlo o fitlhile ba fitla maro ba butse gore ke fitlhile ka bona ka moya o eka amen o le ka moya o fitla go le faseng ka tla tla Pentecost bana ba tsaba e be se tsaba jaro moya o tile ne ba tsaba e re botsa re go le godimo ngwa o fitlhile amen ka re o butse o tla e dira ga a fitla hallelujah jalo o fitlhile that's why o bona mo le faseng re le so amen ka ntwe ke ntwe go petse mo go tate gore yona e tlile e tlo re bontsha unbelieving e be ke re utulele toko e be ke re bontsha judgment ke now ge a ditse mo bana ba modimo moya mo kgetho ko ona bo sentse o tlishe o paralyze power ka moka ya Satan then o ditse mo le tso le dituna ga ditse mo le tso le dituna moya mo kgetho wa tsamaya wa ya ka mara batho moya mo kgetho le ka mara batho walwa le Satan ge le ka kwa ka malmang a fenyang kitlo mo fase malmang a fenyang so e be le ntwa Jesu Christ o le the first part amen then part ya bobedi a efa kerek era ya go bontsha nna le wena go ne ntwe se re le yona mo nako ya rena then ge le lwele le ntwe but ge ntwa yo manna ba ka moka a tle ka fase ga dinao because tlhogo ke yena mmele ke re ba ge dina ba le tle ka fase ga dinao era le ka fase ga control ya kerek amen glory ka mmele wa hae ke re na ke well o le go bontsha righteousness ya bana ba modimo ba re righteousness ke to retumela in action jwale ntwe ya re a e botate a re wa le go gola lena ge nna ke tsamaya ka baka la re molwedi o se ja ke mo lena ka baka la re ntwa ye le se le fenye e se ke tle tsore ke moya ke bolela ka the rising of a mighty army then from there wa wa bontsha go la le a church prince ko motho ga le mo lefaseng batho ba bantsi re le ga ba la mangolo a ba ke tsebo ba wela kae mo Bible mara leadership ya modimo ge etla e tlo dira dilo ka moka di betleng e tlo dira re bushore salvation e bolela ka eng e tlo dira re bushore the book ye le mo le godimo e bereka ka eng re bushise le judgment ka re bangwe ba re awa rena re dikwana tša modimo tla re le kwa re tswela re le dikwana nna re tsomile le mo re ge re fitlha ko judgmenting re sa bala le dikwana re fitile gale mo kwaneng rena the bride kwana ke bale ba re go ne le dipudi le dinku ba farologantšwa bangwe ba re ba ya ka mo kwana tsena di botsitšwa dire ba re bitša re tsenang ka mo letango la morena ke tsena di botsitšwa dire morena gane botsebotse re tsena jwang go bala lengwalo la Mateo ba re awa no lena ge o diretse o mongwe ba bannyane ba ke gone o bo direla nna kore ba tsene mola ba sa dirile gore ba direla modimo re tswele mo batho ba bantši ba rapela modimo ka baka la re ba tšhaba judgment mara rena re a tseba moprofeta o ruta judgment begins in the house of the Lord kore ge re le mo bana ba modimo ko ona ga o sa le judgment e nngwe ya monyalo wa feta re le mo kore ge o gana o kwa seletso la modimo le se bolelang wa ikgethela wena o ke mo judgment seat mo le leng gona mo la iswara ntwa modimo ke mo o leng judgment e tswa mo e sola batho that is why o ka se sole motho o ka se boeme motho tša kwebile o mo kwa ba ge motho ba ile ba rena ba re no wena o a tlholetse jale go tlhakana le ena motsele o re wena ke a go atlolela ebile a sa o tšeletse o mo atlolela motho o a tlholetse o tshwere judgment mo matsobele ge bebele e rena re ntšhiwa lekung ra tshelela bophelo bjale ke mang o mongwe a ka tla re kitela ka gara leku jale ge re thoma go ofaritša re le mo bana ba modimo re thoma go tseba tšhomelo ya modimo and then re kgona go tseba re kgona go tseba maatla a leng ka godimo ga tlhago leadership e re bolela ya modimo ya mehla bofelo gore re swantse re be le a proper experience ya gore Jesu Kriste ke mang e seng dithuto tše di bolelwang ka re tsebe yena as the person na go ne le ntho nngwe e na le go nditsepa ge re bolela ka lotša semoya batho ba bantši a ba fitlhe mo ba lemoga dilo tše re di bolelang a se dilo tša go gole ke dilo tša mo kgauswi
kgausi kudu kore bana ba modimo ene kore ka mogoreleng ka gona bana ba modimo kore bophelo bo bona le ke tlo e bolela ba a gone ntho e leng mo lefaseng ye modimo a sa kgone go bala ka yona kore lefase le ka mogoreletse re le tseba e le mau mara ke kwa bibele e re modimo a bolela le Kaini a re wa tseba madi a ngwaneno a le ga wela mo lefaseng ka kwa a voice kore lefase le le wa le mo le everything e re dirang e ba recorded kore go na le level e nngwe le go dira dilo mo go yona ngwana modimo dilo tse di a gona bale ge modimo a ka tlatsa ka matla a re tlo kgona go bona save exactly gore se se ywa ntho a se ntho re bonang ka kgopolo ntho ke ntho re bonang ntho ka ntlo la modimo sebe se tokoshe and the righteousness re kgona go tseba go kwa re bolela ka buka ya makutu a gona o ka ba le the true revelation ya lentlo la modimo la nako e o sena makutu mara makutu a bana ba modimo ke yona ntho e separating kereke le the Pentecostals let's talk batho ba le ba borena ba le a re tsore ba thušenwang ba rata modimo ba ya go direla modimo mara dilo tse ba di bolelang a re tsore ba tšeditša go kae o ka mo eletša bosiu ka moka a ka se go ukwe amen. That's what. Mara leadership ya modimo ya nako rena ka moka le rena e be re le go lefaseng go lefaseng tse re ra go dikerekeng nna re go dikerekeng batho ba modimo go dikerekeng go be re gona ne a seng re na no re a jota Amen. wa be re rapela re tša re ro tsena nna ke gopola gore go na le nako nngwe go jiba ka basimane ka moka mara kereke e be se lefelo le ke no fela ke no ya ke no ya tšile o wa tseba a ke tsebo go diragala eng mara be ke ne le nnete gore ka mo pelong yaka ya re ke ya le godimong mara be ke sa gore go na le tse dingwe tša bobi bo bongwe o ne bo fiwa so ntho ya mathomo ye modimo a e dira ya ke bola kere go na le tše ntši tše modimo a re ntšeng ka ra tsona and go na le tše ntši di sa tshwereng batho today ge re bola ka leadership ya bana re bola ka batho ba ile ba tlo bonana ba le batho ba modimo ba understand the power ya Jesu Kriste o dirile mokoti ya sefapano o dirile ga le go le godimo dilo tše ka moka tsona bana ba modimo ke maatla a ile go le dire dilo ke maatla a go le gola ngwana modimo ka ra le tše di mofileng le power ya judgment ge o dumela lentlo la modimo o tshetse stage se judgment is a place mara ge re fika mo a re fitlhe jona ka batho ba le gona ba tlo thoma go bona no rona se re amola e seng ka bala modimo a re botsa fela it's a power gore ge re tsena ka level ye nngwe ya ka godimo nyana ke bona modimo a bolela le Adama a re o filwe maatla modimo dilo ka moka di phelang o ra gona le di privilege tse Adama a di filweng tse le gore phofolo ka se kgone go tsena mo tsona go gona le melao ye mengwe ye e kwang Adama mare sa ke phofolo e re ge a kgona go bolela a re setlhare a gone kgomo ye e be ka bolela le setlhare goba setlhare sa ke potša sa re ke tloga mo ke o bjala ka kwa thoko tšela tša noka se ka se kgone go dira ntho eo a se nna maatla a go accessa molao mara motho o filwe maatla ka lentšu la modimo o filwe maatla ge a bolela ka lentšu la hae o kgona go muba thaba ye a re yo e kwetša go lewatleng ke tše Jesu a re botseng tsona bjale ge re tla mo lentšu la modimo ntho tše re di bolela a eno ba di-statement ke maatla a ile gore a nyaka motho a tsebe a šomiše moprofeta modimo le ga a bolela ka power ela e bitswa gore ke the third pool o re ile ya tswelela gannyane nako le mo lefase ile ya tswelela power ela just gone gore batho ba be le taste ke bana ba Israele ke le ba tloga ba le ba ditlhodi ba yo kwetša naga ba bua le botlhatsi a re mara power ela ye e bone e šoma ge yana ba le mo a re gone yone e sa boetse morago gannyane e emetse the right time dilo tše bana ba modimo re tlo di tlhoka a e tlo ba di-statement a e tlo ba di-statement jale ka ge re bolela ge go thoma squeeze ge ba swantse ba go tshwara a se mo swantse ba go rapela o re jwang ke mo so power ye se dire something a re gore ke dira eng mara ke power ye e ka o dira o moya fale e ka o dira o se wa tshwarega
mara ntwa e tlo bereka le mokereki le bolela you must come to a level re shentse re mara moya mo kgetho ko ona o ritisha ba ge batho ba gana ka dilo ge o gana ka dilo ona modimo di tshwere o ganetsa power ena go tšea control ka marao moprofeta o re ntho e tlile Jesu Kriste a gona go ba le se matla a bile lona is because o ba dumela lentswe la modimo le kaga ka mogare ko ge le kaga le mo fa ditokelo tše dingwe le ngwana modimo wa nako e ngwana modimo ka mokgwa rena le power ka ona power ya rena e tswedi ya re tlo mo lefatsheng ko re tlo yo moya fala re tlo yo tloga ra le godimo bebele ke level ya tumelo e be le ka mara ino e re a se pela a yo tša stepe sa mathomo sa bobedi sa boraro ya barape monno a sa mola dikgomong o ya le godimong mara ntwe a eno ba polelo is a power now moya wa modimo o santse o re lidela go fitlha mo lefelo le ba re fitlha jwang re fitlha ka the quality of life maitshwaro a rena gore bophelo ba rena ba santse go matche gore ka bogare jwa ga bo santse go matche gore matlala e tla because matla modimo a recognize power e leng ka marapelo ge le ntšula modimo le tla le aga power ya modimo e recognize selo seo di a tsamaisana mara ge le ntšula modimo le sa dule ka marao le tšeng di tlo ba ditori tša go kerekeng go ne o tshwane ka le ka go tšea motlhagase thapo e gaogile wa no le ka go tšea leplanka wa ke a laša gore leplanka le gore motlhagase ke la le tsebo e tlo jo ba re go file mo leplankeng yeo a esa le electrical wiring ao yeo ke washing line ba ao le motlhagase wa ka tshepela ka kwa o tlo tla wa ema mo leplankeng jale ge maatla a modimo a tswelela a senyaka ka mare go na le ntho e seng e dule ka mo mare ke lentso la modimo power ya modimo sentse e ntho e leng ka mare e acte mara ge ntho e sego o e kwa mosebetsing e šala ka motlhogong o sa actikale a e be internalize a e yaga jale moya mokgepe kona setse o tliše dilo tša bo unbelieve o bontše power ya lentso la nako o bontše judgment go o dira ge dilo tseo di dula ka mare a ngwana modimo bebele o re Jesu Kriste gore ke tlotla le nna ka tla ka haga pele re bolela ka modimo ka mara motho a re bolele a re tshwantse selo re bolela ka ntho e modimo a re tshepitseng yona o ile a ga o tla ke tlo romela mo mokgetho o tlile jale ge a boletse a re ge le boloka mantswe a ke tlotla bana ba modimo re expecta bona batho ba ba le modimo ka mara a re bolele ka kind people humble people ke re di go tseo re bolela ka God inside of people ke re tshepitseng mara a re modimo a ile no shwatlhela wa tsaka ka mo setlhageng sa dibili tlhakatlhakalo dilo ke seng ke di tswe ma di tla ke le tla modimo modimo go tswa tlhonofatsa bana ba modimo a re no emisa mo for today re ka ina mshedi fatlho tsa rena ramatla otlhe wena motlhodi wa le godimo le lefase di le matla la Kriste Jesu re a leboga ke rena ba modimo wa ka re sa lefa pelo sefatlho sa ga modimo wa ka re neela go wena o ka re morena wa ka go shaka le jela sa boletse ka tsela e o ka dipelo tša nna di ka tlela ke go lemoga modimo wa ka gore go shaka a go tsetse go yentši go tseba go tšea matla a gang ka mara motho ge re dumelela moya wa ka metlha o re leader modimo wa ka o re tliše mo lefelo le le tshwanetseng gore modimo wa ka re tle re kgone go ba se tee le wena morena re thuše re sa tlo tsamaya re ya magaeng a borena a ke modimo wa ka go be le conviction ya maleba go itshola ga maleba le go latlha mekgwa ka moka ya go raloka le go itatetša ka dilo tša lefase la ka keno re ba gago ka theresho ka go felelela gore modimo wa ka re sa bona disaene tša nako metlha ya tswalela modimo wa ka lefase la dipolitiki modimo wa ka le tšweletša disaene ka moka tše le tšolao le di boletseng lefase la ditšhelete le a bontšha dilo tša tlhago ka moka di a šupetša gore re fitlhile mo nakong yeo o ka re modimo wa ka o ka re kwela botlhoko ra kgona go tšea lefelo la rena re le bana ba gago gore matla a tla bonagala ka theretšo ka ra dipelo tša rena re kgopela le jo sa tlo tsamaya re ya magaeng a rena re lebelele ka botho modimo wa ka go dile go tuka jwale ka ra dipelo tša rena re llele go loka le lentso la gago re llele gore modimo wa ka matlago a bonagale ka ra maphelo a rena go tšea ka se ka ra fenya ke dilo tše dinnyane tša go se re selo mo modimo wa ka re beetse go tlo ba dikgoši le babuši ba lefase la ka keno a ke papa re thuse papa re kgone go tseba se yona gore diretse sona le power ye e dutse mo lefaseng le e emetse fela batho ba ka go dumela ba e amogela re thuse le papa re neela go wena re tshepa ebile re dumela sa tlotsa magaeng a borena re bolokele jwale o re tšheleletse ka Kriste Jesu morena wa rena le leboga amen